anjir teh ban ku tukang kurang angin ke kaleongan bawa ke tukang tawaban cenah duitna bah kumis sih kan sok biasa buat tama kompaan mah ieu mah bah kumis biasanya sok mawa kompaan berarti ya motor kurang angin bawa anak naon gitu bahan kurang angin ka itu can bukan duit pasti bener atuh agar nginjem can bukan duit ai kata bapak mah gading nginjem atuh sagedeng mah rusak minang sama nginjemnya jig bro kompah heula we lah sampai menang duit tang mah duit nah ada ya parupa budak teh paloan deh ya si dadut keur ngompaban gawean saku aing Bagong, oh nyet sia, gawean aing.